Ema nebe tau prioridade basasan mundo sela soy bamaroma. Tambane Jesus bolu ema hotu lau hamutu konia. Questão ne hatu si Padre Grigori Mins li si homilia e celebração missa da dernian e a capela sofer de Coluhon Quartane. Sacerdote ni dihang Jesus convida ema barak, na ema barak mak responde a karakter Jesus, mai behong condição. Milagre woi nia ba fatim hotu ita hare iha semana kira-kira ne sempre bolu ne tos outro ni mai be serviço na virtual de ne convida mabarak responde mai be husi sira ne be responde sira mo sa karakter Jesus mai be sira ho condição. Padre mo susu serani siratu tau prioridade ba maromak, labele tau prioridade ba buat nebe mak mundunian nebe luri ema basala. Serani nebe hak bisikan ba maromak no tau prioridade ba maromak, sehetan grasa. Emerenciana Pinto, STL News.